Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajantia Students Union kelakam bahadian gejing bishar banyak ya ketup bayo pulih doktor nak bahas sorkar. Lasyam bakidon kiri ulum terajala ke belalek bah ke examen need. Hendai ki klam syak kentup hak state kota. Halor gani Kajantia Students Union kelapha gejing tho syak director Directorate of Health Service dak bakdo baarngut ki samla pulih doktor ki bomdei kiri ulum terajala ki layo duna marks. Hendai ke kerteng jong kipat kapau hak ketup bayo pulih doktor nak bahas sorkar. Uba Aiban Suk Suchang habaikran berginong tho kubor uluye thu bagani barok kerja Dynamar baki board ya ke SOP. Hakathop open category merit list ke dia ghosh ke yo sauspa hanya ku marks hak examen need katba bawan ningkong hakathop khasi anjantia kategori urikor nongkenri ulayo sauspa hanya pusan marks. Namar kata ngidawa ban kenthop di usamla record hak open category klam dashim kabu ya ke reservation la ong ke JSU. Minta kesni ngina kaliang jongga JSU ngadeu advisor jongga JSU te minta kesni kemba pilatip pila kemba pio I ha news ba mami kilis jongki kena bandit pule MBBS lembaga Meghalaya Kota ma te ha to kalis bami pilio I ba kidon gi angut ki kini kena ha open category ki bayo kiba duna max ban ya kini kena kasi jente jongi te mentai kesngi ban banik ban kren ban panjing shai na ki members shpang gane te hadin balai discuss bat ki te ki ong miyangi ba balai ke je kumne balai ke je nama ba ki follow ka SOP gamut ba kini ki kena ki ba long top nak presidente teng ki choose ki college mak ba nama ba nimla bang ba ki ne ki institute baki government ka shim baki long ba lut ta ki don kena ki swaban late counseling kila yo idea ba kila wat jing teach phangi college kono college ba long medium kumtama te balai kene ga ja kumne dai lengba kata ka nangkong dai ka score jong long kitop ba haki max jongki te ba ka preference jongki don gi kena ki ba kwa ban shim ya ki college ba ka nama ba ki yo ki long top te ki kwa ban shim na benefits tu ila de ba ki de ban yo ka college ko ba te kat kum ka jing batai nak liang jongki official jong ka health department ba kamdei beki le bias kamdan partiality ka long bet ba ki follow bet ya ka SOP te spang gane ba ngil de discuss bat ki te kinsa ai jing tip ingi hadin te ngila heban ki ong ba kila ban penrung saiwe te kin la bai ban kin sale bai kinsa penrung bai saiwe I khna na khasiden te jongi te iwe te ki kin sale bai tang ba analai ling patip ga tang bai we te kin sayo bai ngin sayo bai saiwe khna na khasiden te ban bun kumat ban migrate ini kena ba long top syaga open category teladai ni ki migrate ini kena ba long top syaga open category te ngin saya yo ban sim ban pendrung sai we I kena khasidentia nang waiting list hanega list jongga khasidentia nakaliang kasan PE nem nama roal kuma PE omontan baga kum kata kali sendai kum bagi hak men follow tak SPN PE ke ba man ong no ba man ka poni ju I bagi khasi demi kiduna ba khasi jentia demi mo kiduna ba halor ke wede begini ki kam pemuswa nama ki kidang iduna ki kena ba score he max na ganit dai nata kadau ana kembang OIP mene ba ka dai preference jongki mta an ki ong ba nge lat kila ha SOP ba tho ba ki respect ru eka preference jong ki khna ma te nang ta kadau te lingba ka preference jong ki ru kala kane kala banja te ngila ka pat eki ngila ajing tho eki ba nang ne sekmat kanum dei banja bat ki ha ban penbet eka SOP jong ki te nang ne sekmat ba hopefully next year kanam je syukumne yamata ta ngi ha ban ni solve da ka jing sna thu mabala da ni le shongshit kan sa affect ya ka
life ke kira jong ki kena ki kata ngi haban pakhat te suppose ladangi ni misio thu iwe kin sabon balik sekot ru te kan sa affect ya ba kenega system te ngum kwa ai kata ngi kwa ai ke jingba hi ngum kwa ban ba kenega step jongi akan affect kino kena te ni hope hadin by next week ngin yo ka ko ba nak banta ki kena kasih jentia jong Siapa banyak kendu pernah? deputy secretary Director jongga Medical Education. director jangga medical education ke deputy secretary dan Deputy Secretary bagi DHS ru kira dan lang. Sila ban ai kopi ke tu macam tu.